Hola amigos y amigas, soy Aliwa Pazmiño de Quichuashun con la información en Quichua para Cotacachi 93.5. Ecuador pi kinsa guaranga kanchis patzak chuskuchunga kanchis ungushkakuna, imbaburapi ishkaichunga shu. Antawakuna shu punyatalla junkaipi purita ushanga. Otavalupa koe cantonal paktaikuna. Cotacachipa villaikuna. Ecuador mamayaktapi machina takati junkai añauyauto coronavirus unguiwan. Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud de Ecuador, Julio López Rixichirka, Kayawaki Punyacaman, Kimsa Guaranga, Canchis Patzak, Chuscuchunga, Canchis Ungushkakuna Tian, Patzak Iskunchunga Shu Wanyushkakuna, Patzak Hambishkakuna, Guayas Markami Ashtawan Yakipikan, Imbaurapi Ishkaichunga Shu Ungushkakuna, Otavalupi Shu, Atuntakipi Shu, Ibarrapi Chunga Iskun. Kunan punyamanda antawakuna shu punyatalla mi purita ushanga, placa puchuka yupaita rikushpa. Mikunata jambita randingapaya mi purita usharin, shina. Awaki punya, lunes, shuk ishkai. Aukari punya, martes, kimsa, chusku. Chillay punya, miércoles, picha sukta. Kulka punya, jueves, kanchis pusa. Chaska punya, viernes, iskun iyak. Wacha punya, sábado, inti punya, domingo, mana maihambash purita ushanju. Otavalupa villaikuna. Inti punchapi koe cantonal tandanajurka chaypi miwakin paktaikunata yuyarirkakuna. Sábado domingo punchakuna 24 de mayo hatuna ukuta bichachun. Shinayata 31 de octubre hatukunapash ama paskachun mi koe provincial tamañashka. Mi esta mañanajun bonota rikuchun imashinata rukukunaman chayachigrin ama yapata bankuman kimirichun kai wacha puncha shina. Asamblea tamañanajun arriendomanda rikuchun ima kamachitapas yukchichun. Otavalupa concejalkuna llaktakunapi llankanga. Rikushpa ama unkuy llaktakunaman chayachun. Policía, bomberos, junta parroquial, teniente político kuna. Rikunga toque de quedapi ama pipas ñangunapi purina huchun. Koe cantonal mi control tachuragrin Otavaluman yaykunapi ama ungushkakuna yaykuchun. Feria ciudadanakuna mana tiagrinchu. Cotacachipi villaykuna. Apuelapi mushu hatuna uku paskarirka, kunanmanda intapi kausakuna mikunata hatungapa randingapa charinkuna. Cotakachimanda gas municipal hatuna ukukunata, bankukunata, cooperativa kunatapash fumigarka. Comisaría puncha mi hatuksen hatuna ukuta rikuhun, ama mikunata yapata balishkapa hatuchun. Wasimanda ama yukshipashunchi mashikuna, wasipi sakiripashunchi, ushashpa kayana pashunchi, Quichuashun tandanajuy mikanchi, Quichuapi villachishpa, Aliwa Pazmiño mikapani, kayakaman mashikuna.